Whawhetai le atua, Eiso kamawui. ua tātou tu vai wana lia, i le aso o tupulanga i le nei tausanga. Lua awhe se fulu fitu. O le launga i le suwafa, o le tamā, le alo, ma le anganga pa ia. Amen. O le amaua le matua, i le tusi a matayo e lima, whaiupu e se fulu ma le ono. Ia whaapea na pupula atu, do tō mā nama i luma o tangata, ina ia lātou I loa, lo la o tō o mio le lei. Lātou te vivi atu ai. I lo o tō te mā o I le mangi. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father, which is in heaven. Manatu atu. O lo mā lama susulu, e loa ai oe. E te sele fo'i ai. Your shining light identifies who you are, and you will harvest like so. In this verse, Jesus is teaching us to let our light shine before men. Jesus is referring to our good personalities, our good works, and our good behaviors. All the good works we do should only be to glorify God. People say things to identify other people, and that is human nature. So, how would other people identify us? Well, that depends on how we shine. Amen. Either we shine as living a good life or a bad life. So what is a good life? A good life does not mean being rich and famous. Truly, it is when you have God in your life. Yes, when you have God in your life, you will shine. You will know how to be a humble person, a peacemaker, respectful, loving, and many other great qualities. And you will harvest from it. When Jesus asked, "Who do people say that I am?" they told him that people are saying, "He is John the Baptist, or Elijah, or one of the other prophets." Well, they use those great historical figures to make sense of what they see in Jesus, to give him identity, and to define him. Yes, people identify us by how we shine. What does God mean when he says, "You will reap what you sow"? He means you will live with the results of your actions. E te sele lava le mea na e lu. Ki atangia ia te oe leanga le lei, loto maulalo, anga malu, faa maoni, faa mea le lei, faa tupu file mu, faa alo, ava, alofa, atoa maisi, lava ringa le lei uma.
O lo tātou o na ina o ne mea lelei. Tātou sele sele mai ai fo'i mea lelei. O la Paulo i a Filipi. O mea ua ako ina ai o tō, ma o tō talia, ma o tō whangai. Ia o tō whaia i a mea. O ni ato o tō lea o lea tua. E ona le manuia. Well, you have learned and received and heard and seen in me. Practice these things, and the God of peace will be with you. E fua mai le la'au le lei, fua le lei. E le mawhai le la'au le anga, na fua mai I fua le lei. A good tree bears good fruit, but a rotten tree does not bear good fruit. Avea I tātou e pei o la autotō. I tafa tafa o vai tafe. E fua vai o na fua. I ona lava tawa. Ai manuia mea uma na te whaia. Let us be as trees planted along the riverbank, bearing fruits each season. Their leaves never wither, and they prosper in all they do. O Yesu lava ia, na susulu mai na mālama lama, ia tātou I loa I le ala, e tau I le whaoatanga. O le a whaonga la uraunga I le pese e tau sa lau walu se fulu. Ia manuia le aso o tupolanga I le nei tau sana. Ai ola Isaia Ieremia la sana. Amen.